भाई ये इलेक्शन न बूता, ये सिलेक्शन बूता जी, बल्कि एक लीडर को एक्शन हो गए। सही है, मैं हम जहन में चीज़ा कबूल का मावत अगर दोमी पंजाब आवान नदी सम बलूचिस्तान अम्मा दी एक्शन बूता इसी तनुन अवाम नुन चोन पकन एक्शन कनन नुमनाए बाजी फर्ज करे मन अवाम हमारा मावती वोटा दौड़ता वोती जानते मुताबिक कहा कि भाई डॉक्टर साहब सही है मावती वोटा दा, लेकिन डॉक्टर साहब आदा के एक्शन बयेगा डॉक्टर साहब प्रावन काबिल कबूल नहीं। डॉक्टर साहब मुकाबला अंचे मर्दों में औरतन कि आज सिर्फ और सिर्फ शिदा अर्ची के फंडे भी जूरी अमा बुर्ज़ वाला आपका तो इसी तरह कम से कम हमारा सियासी तौर पर शऊर आगाही देगी कि भाई अम्मा बायद ये चीज़ें खिलाफा बुस्तन कि द्वारक अम्मा एक्शन खिलाफन सिलेक्शन अम्मा खिलाफन ये गुम्मा गुड़ा जुल्म है। मनी उम्मीदवार फलाना है लेकिन ताउरते दोमिया तो ये साबिता शऊर आगाही बेदारी अवाम ता हमारा मतलब पॉलिटिकल वर्करान सियासी लीडरान जो के कहन डॉक्टर मालिक साहब हैं, सरदार अख्तर जान हैं, दिगा में कौमी जवान जवान लीडर हस्तन जानकारन ए मर्दुमाने तहा में शऊर आगाही बिदें कि भाई शुमा तैयार बे नून इदा सिलेक्शन न बल्कि नून एक्शन बूतगा जी आओ बात जो जी श्रद्धारा जो गप मजलिस बोगाएं तो माँ ये बाबत बलूचिस्तान दीमरू ये बाबत गप चने गए कि छे बड़े कार भी अवामा जात सरपदी भी तो ये बाबत अल्लामा तो लाजम मसला हम मालूम है और मसला हिलाजा मालूम है भले अवाम बेचारा वो थी लापे दरगे जगह परेशान है, तो चुक्कानी स्कूलिंग का परेशान है, बिजली और गैस से बेला परेशान है और ये मसला वो मुझे वाजा वत मसाइलिस्तान तो कहें आप अदा ये ताकत शिकल चूम तो कि अवामा बेदार बेका या मल्लू का बेदार बेका या उती अक्को कू के वास्ते तवार बेका तो लाजम बजगी तो अरने में गास्ते एक बजगी सारी हस्ते या कि निज़ाम तो कम चु बजगी हस्ते ना इंसाफी हस्ते तो ये मामला दूसरी जगह हंसता भले पता भी ज़िंदगी उम्मीद नाम है और मर्दों उम्मीद करने की स्ट्रगल करने की कोशिश करने की वद न वद दुआएं अराबियाँ बाद हम शर्री कहते यो शर्री लाजम कहते हैं इसी बाबत भले स्ट्रगल अवेयरनेस हर किसी होती जिम्मेवारी पूरा बेका कि भी ये वाला बाद कार करने की ज़रूरत हस्ते हैं जी वजह ज़फरुल्लाह मसला हमारा मालूम है कि बलूचिस्तान ये मसला हम हस्ता अवाम एक ताकत उलुसा पुलिस जगह भी और चूँकि वाजा रोतीजी मुताबिक सरपदी भी इसी मर्ची सोशल मीडिया इंटरनेट दौर है मर्ची हर मर्द में कर रहा इंफॉर्मेशन आस मालूमात आस भले वो मसला ही तो का अच्छू कब तक कि इज्तमाही वाला या जगह न भी आवाज़ तवारा तो बुर्ज न का तो ये बाबत जी कुछ वजह बलूचिस्तान है इसी तो तारीख विचार है तो हर इलाका है वती जिंद तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। अगर तो मकराना बोले आ सियासत दिगे बढ़े अगर तो जो बाबुरा आई सियासत दिगे बढ़े जी अमा जागा कि जब तक थी पॉलिटिकल पार्टी मजबूत न बन बलूचिस्तान थी पाकिस्तान तक वाद चूब है कि मरुची तक इधर यक पार्टी हुकूमत जोड़ना होते कोलिशन गवर्नमेंट है मखलूत हुकूमत है शुरुआत नू तक 71 ना बगैर ताकि अप टू डेट है इधर मखलूत हुकूमत है कोलिशन गवर्नमेंट है यक पार्टी हुकूमत जोड़ना होता है। जब तक यक पार्टी हुकूमत जोड़ना भी ये मसला बंद है। हर कोलिशन तक कहते हैं आई डिमांड है कि मैंने ये चीज़ अच्छी आज चीज़ ये डिपार्टमेंट प्लान चाहिए थे तो गवर्नमेंट मजबूर भी गई दंत से अगर न तो जी मनीष पाए बोलो मैं रोगा ये गवर्नमेंट पुलिस दिखे मर्द कहते हैं आमी वड़ा हर मर्दुम एहतियात कर बाज एहतियात कर भी माँ वतारा बच्चा ना जी ताकि वो थी इलाका में संभालन इन्हीं हमें गंद नहीं ये वाला मकरान वाहिद डिवीजन है कि वो सिर्फ यक मिनिस्टर है यक की सही डिवीजन था मिनिस्टर यक के जरूर बोले जी दूमी कसने सफारे कस परचा कुल अपोजिशन बाहर तकसीम ये मजने मसला है मजने इशू है। यक पार्टी कहते ना यक पार्टी तब यक जा बंद है कार ज्यादा खुद कर नू तो बाहर तकसीम अर्कोशी मनी वंडा मनी बारा मनी साबित है वंड बार करता था नुकसान भी से
نہیں پمیشہ کہ اسی نیچر میں سے یکجا بوت نہ کرنا اگر سی بی سیاست دیکھو نصیرآباد دیکھو مکران دیکھو کلات بالکل دیکھو اسی بالکل اپوزٹ مخالف کر سے ایشا تو چوڑا یکجا کرنا یہ ہمارا شکتا یکجا بوت ہے کہ یک پارٹی بھی کوئی آئی حکومت شہر بھی آئی گورنمنٹ شہر بھی آئی طریقہ کار بھی سے ہوتے من ہمیں سروت بار جی باز جوان جی شرف دارا لازم لگتے ہیں چیز انسانی دستان مطلب انسانی دستے عوام دستان ہاں حکومتانی آرگ حکومت ہے چونکہ عوام ووٹا چلاو دے چاہیے کو تو کہا پتا کہ سومن دے کی بھی تو یہ والا چاہیے کو تو کہیں نوی مخلوط حکومت چونکہ واجب شکائیں اہم ٹھیک تو کہا یہ برزستہ فیصلہ کہ انسان عوام دستی چیز نہ کہ ہاں چیز کو تو دیکھا تو عوام وعدیں آگاہ بھی سرپد بھی ویڈیو توار بند جوڑ بیکا مردمہ سرپدی دیوان بیکا محلو کے تو کا ہوتی حق حقوق بابت زان تو فکر پہ کا تاکہ عوامی طاقتی لازم دیما کے یہ بابتہ بعض چیزیں دیما بورتو کا لازم نظام تو ہر نیم کا بیچارے بزدگی ہستے ہیں بد انتظامی ہستے ہیں تو یہ معاملات علامہ چارہ کپن کے عہدہ سہولت دیا گئی جی وزن نوتیزی چونکہ مسائل ہم ہستم بلوچستان والا واہنی گیشو گواری لازم ریاست سرکار حکومت ہم ذمہ واری ہستے تو مروچ کے سوشل میڈیا دور ہیں وہ مرچی چونکہ تو سرپدی ہے گبجا پیش زمانے کا بعض مردوں یہ چیز نظام تھا بل مرچی منوشن 100% مردوں میں یہ چیزیں سرپد ہیں بلے تقریباً 70% مردوں میں واقعات و حالات سرپد ہیں آنی دلے تو کا خواہشی ہس ولی ہستے کہ بھائی ماوتی اکو کمار برسا میں زند آسودہ بھی میں زند لائف برز بھی اور میں چوک شرح تعلیم حاصل بھی کرنا شرح صحت بھی تو یہ معاملات ہوتی جھاگ گاستا بلے پتہ بھی چون یہ پروگرام میں مقصد ہمیشہ کہ ملوک طاقت ہے ایسا کہ ملوک کا پریشر ڈیولپ بھی تو بعض چیزیں دیما کے تو یہ بابت چیزیں کچھ جو بالکل دیما میں گپا کو کہ سیاسی پارٹیاں یک نقطۂ سرا باید یک کے بیان 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ بھائی شعور و آگاہی پیدا کنگی کے اے وقت تا ام ملک کا خصوصاً بلوچستان تا جی خصوصاً بلوچستان تا یک انچین ماحول جوڑ کرتا اما مردمان کارن ماوت دیستا گن سرمایہ داران کارن آ سیاستدان نہیں ایرا دورت تا نہ گندے عوامم نہ گندی تھے آ کہ صرف اور صرف ہوتی کاروبارہ ترقی دے گئے خاطرہ ہوتی سرمایہ باس کرنے گئے خاطرہ آ قائم مادی سگن کافی پارٹیاں تھا میوڑے سرمایہ داران ٹکٹ دا تگن کہ بھائی تو بیا آئرہ دورکھل سے درستم نہ کم آئرہ دورک تا آئی کارکردگی ہم نہ گندے کہ آئی چیک ہو جی نو باید پارٹیاں یک کے بین کہ بھائی اما اے کلچرہ ختم کنگین کہ موجودہ دور تا اے سلیکشن اے سسٹم شروع بوتا شبرزہ بوتا شدت ظاہر ہے اما تو نہ کنن ہے اما سیاستدان تو نہ کنن تھے سلیکشن ہے دیم گرگ مطلب کہ سومن نے کامیاب ہے امیدوار دیما بھی ایشی 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ بھائی دروا اطاعت کنن ارچن قیدہ مطلب میں بلوچستان ہے پارٹیاں کے گو عوام رابطہ مخلصاً گناوان مسائلان تو باید آوان ایک پلیٹ فارم اسرا 1 پوائنٹ ایجنڈا اسرا آوان یک جبین اور عوام اب گوشن کہ اے چیز بے گئیں شما خبردار بے بیت اور نو آنے والا وقت تا شما تیار بے بیت کہ اما دوارک اے سلیکشن اور اے آکشن اے خاطرہ اما اجازت نہ دیں عوام گو تھا ساتھ دم نون اما گندگا سوشل میڈیا تمروچی ایک چیز چیر نہیں اور دوست ظاہر و پدرم ظاہراً تو سوشل میڈیا تا کہ نون جلسہ وغیرہ شروع ہیں ابتدا تو بوتا باقاعدہ آپ بالکل نام گرن کہ آکشن چومبو سلیکشن چومبو کھے کو نام گرگاؤں مطلب عوامی نمائندہ بھی ہاں عوامی نمائندہ بیت اے غریبی مردمانے یہ مسائل مردمانے کم سے کم یہ حل تو بین تعلیم دے مارو زراعت
اما چینت معدنیات شیشی اگر یہ معدنیات زراعت ایشان سرات توجہ ببیت اما شا دبئی شا قطر بحرین اما کم تو نہ بین جی اما اماوانے بالکل برابری ہے اما وسائل باز جی آوانے سمندر تیل اما دا تیلس تیلا ایک سازش تیتا نہ کشمتش جی کہ تیلا نون واجہ کرتے ملازمت ڈی سی بوتا ڈیرا بکٹی کھولو آدھے تیلے رپورٹ اما وانتن آ تیلے پورے یک مزنے ذخیرے چوکے دبئی جی جی بس جون جی ہاں واجد عبداللہ چونکہ واضح معدنیات گبو بلوچستان درو وسائل یک وسائل کی شروعات ہم ہوتی اوپننگ گوشت کے تہذیبانی سنگم پتہ ایک راہ گزر ہے بلوچستان مطلب سنٹرل ایشیا ملک میں یا فار ایسٹ ملک میں مشرق وحید ہے آسٹریلیا نیوزی لینڈ پتہ انہوں کا خلیج انہوں کا یورپ اہم نقطے ہمیں راہ گزر ہیں انچو زیر حوالہ کہ صیفے کے حوالہ دیمات کا تو لازم اشیاء تاریخی بنیادی ہم یک اہمیتی بودتا تو یہ بلوچستان چیچو ایک اہم وسیلہ ہی یا اہم صلاحیت ہے جی وجہ راہ گزر یا راہ ہمارا بارڈر یا سرحد داخل رہے گا بلوچستان ہے بعض علاقہ ہمیشہ مثلا یا ایران ہے بارڈر نہیں آتی افغانستان بارڈر افغانستان ہے بارڈر ہے برے یک کہ میں چمن جوب نوشکی اور چاغی جی یہ 4 ڈسٹرکٹ اشتاق ہیں اگر تو ایران ہے بارڈر ہے برے اشتہ چاغی واشوک ہیں خاران ہیں پنجگور ہیں اور تربت پتہ کسانے ٹکورے کہتے ہیں گوادر کہتے ہیں ہمارا سچویشن تھے گبد علاقہ یا ایران مغربی کنڈس ہے یہ راہ گزر مرچی نے بعض زمانے کا چیز پیدائش ہے ایدہ مخلوق اودا روانت ایدہ مخلوق اودا کہت شانی کاربار ہم سے ساور ایدہ کرنت یہ اودا بنت سے یہ شروعات آکر سے 5 کلومیٹر ایریا تک مخلوق آنا ایچ پابندی نہیں ہے یہ مخلوق اودا بنا آ مخلوق ایدہ بیش آدھو کی نہیں بیشا نو وقت کم وقت بوتا ہے کہ شانی سرا پابندی جاتے گا نو تا شاوتی ہے ما بارڈر جاتے گا پیشہ بند پچھنتا کل تمام بارڈر پچھنتا اسی طرح سے کہ نقصان بھی اشتہ ہستے ہیں اشتہ فائدہ بھی ہستے ہیں نقصان یہ ہے کہ مخلوق نامہ ٹریفک کاروبار روگ آئی کم ہوتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ ہمارا غلط مردم دہشت گرد یا ٹیررزم آئینی موومنٹ کم ہوتے ہیں پیشہ تو کانوئی صورت مخلوق رو گیا تھا گاڑی ست گاڑی ایک جگہ ہوتا نو آنکھ ہمیں کم ہوتے ہیں نو ایران ہے اور بلوچستان ہے یا ٹچ علاقہ نو اودا تو برو پیٹرول آئی 1 لیٹر 4 روپے پاکستان میں کراچی کرے 250 روپے سے اندازہ بجنا ادھر 250 دے اودا 14 روپے سے نو اگر میں ادیشی بزنس کرنا ٹریڈ کرنا مارا تو فائدے مارا تو ایسی نقصان ہے وجہ سفر میں زیر حوالہ گپا ہے کہ آج تجارت ایک ذریعہ ہی ہوتا ہے زمانہ کی کہ یورپی سامان دات کا ہے آؤ دے چھوٹا کا پتہ روا گیا سلسلہ ہی ہوتا ہے تاریخی حوالہ چیزی گپ جنے گا تو تاریخ ایسے پیش طرح ہمارا علاقہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر آتا آئیے پرمیشن آتے گا 2 ہفتے گئے یا 6 ہفتے گئے جی آئیے کاغذ لکھتے گا راداری ہوتا پرمیشن آئیے داتے گا تو آج شتے گا واپس آتے گا ہمیں وڑا ایران والا داتے گا آت کہتا واپس شتے گا ایشانی کاربار چلا گیا آدھ کی نہیں یہ ادھر ہوگا تو ادھر ہوتا نو ایشی تو سختی شروع کرتا یہ بوتا بند نو مخلوق کا دو میرا شروع کرتا دوسری شروع کرتا سمنگلی شروع کرتا ایشیا نقصان مارا آستے بعض نقصان سے فائدہ بھی مارا شیئر آتا ہے آدھو گیا سنشن نو تو سمندری علاقہ تھا نا سمندری علاقہ اودا نقصان کم ہوتا ہے علاقہ زیادہ ہوتا ہے جی تھی جیونی گوادر اودا علاقہ ہمیں سمندر چ پیدا کر سمندر کا دلا دل تیل پیدا کر ہمیں کشتی سمندر چ پیدا کرنا نو سجی تھی سمندر تھا تیل ہی تیل نو دیما اگر معاشیا بجائے دوزیا معاشرہ لیگلائز بھی کرنا قانونی معاشرہ ٹریڈ بھی دیں ٹریڈ ہمارا فائدے لیکن میں مخلوق کم و حیران ہے سرکار حیران ہے مرکزی اسلام آباد ہے کہ اسے ٹریڈ بھی دیں یا بدیں جی حیران ہے کہ اسے دے گی یا نہ دے گی بعض جوان بعض اہم نقطہ دیم آگاہ ہیں اور بعد ریاست حکومت فیصلہ بکن قانون سر عمل بکن کہ ایرا محلوق کا بزگ معاشی طورہ بزگیں یہ جان سلامتی والا یا علم و زانگاہ چی دور ہیں یہ چوک بے تعلیم اسکولہ چی دور ہیں تو بعض معاملات اسی جگہ آستا ماں شہر کوئٹہ نشتگیں بلے پدمنتگیں علاقہ تو بیچارے بلوچستان عبد ملوک کے ار حوالہ
بزدگی باز ہیں تو یہ نوکیں دورہ جدید دورہ تو بعد حکومت ان مگا اسٹے بزرگ وجہ ایک اہم نقطہ ہے کہ بارڈر والا وجہ گپا تو لازم ادا انڈسٹری نے صنعت نے پبلک سیکٹر نوکری ہم کمی ہستے تو بارڈر مردم ہے وہ دنیا انٹرنیشنل سطح ہمیشہ کے بھی ایک علاقے دونوں علاقے سامان ہے برک بھی ہوتی روزگار وسیلہ بھی اما سامان کے ادا ہستے ہیں آبدار ہوتے ہیں حکومت لیگلائز بد بیکنتے اور ناکنتے تو ملوک بیکن چی سوال ہے ہمیں مردوں نے روز وہ ذرے طرف بھی نہ تو لوگ ہی بندے ذرے ایک طرف بھی تو چوکے اسکول وائنے زر نہ بھی تو اچ کو تو نہ کھانے تو یہ بابت چیزیں کچھ ہمیں اٹھ کے ظفر صاحب گو چونکہ ایم ضلع بارڈری ضلع ہیں گو ایران گو افغانستان لیکن ایران گو ما فل ٹچ ادا گورنمنٹ پا ضلع چاغی خاطرہ راداری سسٹم جوڑ کو ہمارا پاسپورٹ ہے ویزا ہے ضرورت نہ 15 روچے راداری اب گر شدہ 30,000 ہے سامان تگو تا زورے روے آش کا اشانہ با کنے تی میں سفر ہے خرچ در کپی واپس کا ہے 30,000 ہے مال تو کار ہے امار راداری چلان دوارگ آلاتان مطابق ایران دیوار جب شروعات تو ہمیں مردمان رشتہ داری قومداری آسیڈا ہمیں جندے نوتیزی قبیلہ تا صوبہ کرمان بم آئی ضلع تمودا تھالان شاہ بارڈر اب گرے تمودا تو اما فری شد کاتن دوارا دیوار جتے مطلب اما فری سہولت روگ آیگ خوشی غم آبند بو راداری نون ہمار راداری اسرا بھی پابندی ہے ہاں راداری اسرا پابندی اچھا نون دا کہے منا یک گو منتنو ویزانگا نا گفتا شہیرانا گوشی 30,000 روپی تی مطلب یہ تمام خرچہ بیت اولا راداری اما 400 روپیہ جوڑ رکھو 400 روپیہ جوڑ رکھو اچھا دومی دوارگ اما شروعان کہ افتان دیوار نہ لگتا تیران ہے آج کا یک مارکیٹ جوڑش کو تفتان یک ایش کا توتی مالا کا شیش کا مال ٹرالر آنے صاحبہ کنٹینر آنے صاحبہ ایدہ برے نوشاش کا اوکائیں ایشان خرید کنا آو بارتے شاش کا آوان مارکیٹ تا آوان مال